Okay, welcome back. Hari ni hari Khamis, let's review a trade. Dan minggu lepas kita ada trade yang sangat-sangat besar iaitu INJ. Alright, this was sent Mei 6 ya, Mei 6. Dan kalau you guys tengok ada member yang dapat capai 72x. Right, 7,000%. So contoh kalau dia telah guna margin, kalau dia guna margin let's say 5 USD lah. Dia guna margin 5 USD kali dengan 7,296%, dia dah flip $5 jadi $364. Kali 4.3, about RM1,500 lah. Right, dari satu trade. Massive trade. Okay, so this turned out to be our biggest trade last week, INJ. So let's go over macam mana saya dapat jumpa setup ini, right? But the analysis behind it. And let's take a look. Hopefully you guys boleh belajar something baru and find some big trades like this next time. So ini ialah setup INJ. We look at the chart yang saya send. Ini 4-hour time frame. Ya, 4-hour time frame. Dan nampak ada pembentukan sebuah candle sini. Okay. So that candle was this one right here. Yang ni ya, doji ni. Okay. So I'm going to replay just from here so that we have the same chart yang saya set. So first things first, pertama sekali kita tentukan bias. So bias kita ialah untuk long sebab pada masa ni altcoins were starting to pump, Bitcoin pun mula pump, right? And kita nampak memang sangat jelas ada pembentukan uptrend, right? High low, high low, high low, high low, high. But tengok apa jadi lepas ni. Dia gagal untuk buat high lagi. Dia buat low saja. Dia gagal untuk buat high. And then the next low dia buat pun gagal untuk buat lower low. Sebab kenapa saya cakap gagal untuk buat lower low ialah sebab saya ambil ini dan ini sebagai key structure yang perlu dipecahkan atau yang perlu di break out. Barulah saya akan tentukan high atau high low yang baru. So from here and here, tak ada structure baru yang dapat break ke bawah. Right, so once kita dah nampak pembentukan high dan high low yang gagal break key structure, we can say that price is currently ranging atau sideways. Right, dan bila price dah bergerak sideways, what we can do is we can start to draw our range. So kita ambil high of the range and low of the range menggunakan key structure, right? Atau you boleh guna volume profile, something like this. Right, you can see where the 70% volume is, right? Tapi untuk contoh ni saya guna marking macam ini saja sebab structure dia jelas, range dia jelas, right? So once we see price sedang ranging, right, apa kita tunggu ialah kita nak tunggu continuation sebab sekarang dah bullish, very strong bullish. So ideally saya nak sambung continuation. Okay, so what happens when price is ranging? When price is ranging, ada liquidity build up di atas dan di bawah. Ya, so kalau kita nak sambung long, ideally kita nak price sweep, sedut semua liquidity dekat bawah ni, barulah dia sambung long, sambung naik. And that's exactly what we got here. Kita tarik sikit ni, we can see the range. Dia telah deviate ke bawah. Dari atas, dia rotate ke bawah, dia sweep di sini, dia sedut liquidity yang ada dekat bawah ni. And what happens next? Tengok candlestick ya. Dia break masuk balik kepada range. And dia retest balik. Nampak ni? Dia sweep. Dia datang, dia test balik. And ideally, we want it to continue up. Right? So, the best confirmation ialah bila you nampak dia sweep and dia masuk balik ke range dan test, dia reclaim balik range support. This is the best entry. Right? Inilah entry yang safe lah sebab dah ada confirmation yang jelas. Right? Dia dah sweep, dia retest balik. So ideally we want it to come back
to the top of the range. Okay, but for me, saya telah entry awal sikit. Condition market memang sangat bullish kuat masa ini. So, masa tu saya yakin untuk ambil risiko yang lebih tinggi lah. Right, I was willing to take the risk. Saya nampak invalidation pun jelas, right? Structure sini, structure jelas. Kalau dia break structure ni, kalau price break structure ni, dia sambung pop, then it's likely kita akan sambung ke bawah lagi. So, invalidation jelas dan risk to reward juga cantik. Right? Cantik. Okay, walaupun invalidation dia besar sikit, berbanding kalau kita entry di confirmation sini. Right? Jarak stop loss dia besar sikit. The risk, the reward masih berbaloi. At least 2:1. So, itu kenapa saya ambil keputusan untuk enter sebelum dapat confirmation yang dia dah claim support. Okay. And from here, very easy, dah dapat 1-to-1 macam ni. 1-to-1, boleh set break even and bagi dia jalan. So, that's why you see, that's why you see member macam yang saya tunjuk tadi, this guy, dia dapat hold sampai 12.19. 12.19. Around here lah. Right, around here. Okay, so that was the INJ setup yang kita telah dapat last week. Kalau you guys nak tengok in real time cara saya trade, cara member dalam academy trade, semua TP, stop loss, exit, entry, everything saya share di sini transparently, right, for you guys to follow and to learn. So kalau you guys nak belajar, nak follow along and trade, boleh tekan link di bawah dan join the Kaizen Crypto Academy. Itu saja untuk video kali ini. See you guys in the next video.